trap mo kiba khantam gitu kiba edit ya nga dani gitu kiba share kiba like bat kiba subscribe ki video junga mo bat gitu ki creator mo kiba ju penon kam ya ka ruki junga ya ka jingkran di kanang junga ngang ong pi film di banti mo kumju gitu ki video jong gitu ki babuan ki al ka jong ki YouTube channel tama kiba share ki video junga thì ngang ông EP ngắm khang lạp EP, so ngắm khang lạp EP, nằm ở phía lệ cái bờ khói đã cái gì start là giống, so thì phim ban share cái video giống à, phim đây ban tiếng ru ban edit cái video giống à, ngay lại đôi EP bar khói ngang ông EP ngắm đây selfish nên khoan mình tuổi mua, thì tiếp adu mentang ngang ông EP wajib tiếng ban share cái video giống à, thì so nga utrai ngal kran ipi watiang ban share ki video junga watiang hiru ban edit ye ki video junga watu tiang namar bali nga ai taka freedom hapi ba pin penon kam namar bali haka por bangi thawi ka YouTube channel ndire bangi panjing bit nano ni thaw da ka jing start naladehi ni thawi ka YouTube channel ha kerteng lajong ba ni thaw ya ka YouTube channel da ka jing start lajong dia apa piponon kam ya ki dor ki jonga leni piponon kam ya ki dialog ki jonga leni ya ki video ki jonga am dia ngang ong pi waju tiang la penon kam kat ba pimon mlile ngam khang la namar bele kan ni ketika pelila plenty pi ba pinie yo ja yo do ba pinie yo kamai ngam khang la pi ngam try ngakran ni kan ni wat tiang namar bele Lade ki penting kat no kanoru namar amdei maki bathawe ke YouTube channel. Abangi ngi thawe ke YouTube channel ngimdon kam bercim jingbet na kini ki try jala jong ni mikhalia. Ngimdon kam bercim jingbet ni ki try jala jong mikhalia. Ke YouTube channel kam de ri jong kam mikhalia mo. Ke social media kam de ri jong kam mikhalia. Ngidi bersoto ikata. Na kata kadau ngang pi kari ti sensar jong kari India hi ka aila yengi bangin keren like lut mentang ha ki social media amde bangin keren like lut ha snong mekaria lani ha ki ma mekaria tu yo jot andre ngi keren like lut ha social media na kadau ngang pi kamdan kono ko khang lap wala da ki babun ki bakan tho namar kini ki bakan tho bahaya ki social media mentai ki video jonga batim si ai kidi ki besong sit balang kristan kidi balak sai kai ki balang kristan bantan arsut ki da jemi lojong Tikini kini bagi isi ya ketien jongi, isi ya ketien kasih, nak terkadang bagi ini kisah penting persemi ini. Tinggi ini ban share back tar video jonga. Dengan keren umur share back, edit back, ngang ai lai lu jepi. Him dai ban tiek. Ngi don ya kata freedom of speech hak social media menta. Wadi usah abar ki inti merawi. Dia yo dan kiba arta tien udah share di video jo badeng tolong ada edit ibad video jo badeng tolong yo sate watir ban sate ip ai ken tek nang konginga tang bal ada kilek jubor ngan lek dekat live video ngan lek bi dekat live video kinam dai syuk badang tek merawi ni kaktien jongi hadu mentak msama itu akan ti sengsar jo dari India ngan tim si bet sto ngan tim si bet ngan keren sama korbet namar balai balada pi percaya kata kamu pi isi ya ketien jongi sto na kadi kata pi ber khot kiba edit an pi ki kena kiba dangki kiba klem jam kiba edit ki video jonga kiba share ki video jonga kiba like ki video jonga bat kiba pen viral ki video jonga ki creator kiba pen hack business jonga ai be tum tram le dai sto dade kata kapur tu kemut dari balik khon adu supreme court rungi habia sto ne te wat tieng wat kuslai piyat sakmat pen viral baik share baik trum tram nice ngap ini namar wat you sha bakini kinuk te merawi yang ai pi bakin te merawi ngi wat sha sto kiba te merawi ngi kide kinong ilam balang kinong ilam dustur kinong ilam kur kinong ilam hima kinong ilam jela ngimde ru ban sha kani kadiga sensar pat ba kani kadiga demokrasi mdei maki kinong kerat yangi mangi pat ba bajit iki nak tarau ki mosno tho war kinong ilam balang kinong ilam dustur ru dak pisajungi ki abam ki kamai ki le bahe pat ki le neng ki le khrau ki akan rat ingi wat ailat unta ya unu bru wam sno tho ingi khenyi ki baki de ki ksau khenyi ngi baki de ki ksau surok namar beli ki bam kamai jungi
ki le bahe pat yangi wat ai lat bakin long unta bakin le unta kani di sensyar pat bang di bersoto ia kata freedom of speech rene ka hok bangin keren light lut nemar ubato ubatien mi borobor usngomong ye ketimsi ti unong thok no skor usngomong ketimsi na yong bau sida na yong bau hok ndan bahok ndan jingmut banya keren kadustur ka balang ka kur ka hima bar khot ki bam ka hok jongi ya pisa jongi beria wat ai lat ye kata share tatar ai pembayar bet wajuma le long baslur ngangan ongi pi waju artatin ban share video jong mak terang dari man penpluk bet ini dek persyak bet daki aiding ai be dakading wat the ka ini ban le unta na takada ong daki pendom am ngir ngi ban le unta namar ka lawe jongi kalong ha ka pateng jongi amdei ha ka lawe ke jongki ini temen Jawab ki bomnut man keren iya Henry ia selah kam sniu man penjar yangi kilong menta ngingim de benaila namar kilong dian jongi kin sajenjar lada kini kilong shua jongi kidon hakat pak jingle jingkam ka ba arsap ngim de benaila ini menyom na phang namar ki lam tam mentoy maki amde mentoy mangi tengi ki ba menta nei kan perkhat ngingin perkhat ya kilong dian jongi ban mentoy kilong dian jongi Henry kini kin perkhat ya ka jing mentoy jong kilong mentajungi namar kini kila ya biang maki kila snow biang maki handre kim perkhat yangi tengi ngap de kum ubrio perkhat ye pm pi de bandon ye kani gaju jemut ye perkhat kemadon manga wada torong namar kilong dien jonga jong pi pat hadian em ki jinjar ada kim yai de kumne si kumne ngin jinjar kalawe jungi kan sa jinjar na terau ngi de ban yele persya e kani sto ngim de ai la to kublai si jango kani ke jing pensya jong ip wat tiang wat ri ban share video jonga share di tatar pembayar deh boleh si jargo kasni ke setiap usuk komen